Bog svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas se gledamo u malo drugačijem svjetlu i u jednom netipičnom postu i receptu za moj blog. Radi se o zubima. Ako me pratite na Instagramu, mogli ste vidjeti da sam se, nažalost, od početka godine bavila sa svojim zubima. Došlo je do toga da su mi se 2 zuba toliko pokvarila da sam ih morala vaditi i naravno da sam se svima na Instagramu požalila. I tako smo došli do ove zanimljive suradnje. Naime, Poliklinika i Dentalija iz Zagreba odlučila je zamoliti mene, znači oni ko zubari, mene kao food blogera, da im napravim jedne slatke, ali i zdrave cupcakese. U današnjem videu pokazat ću vam kako napraviti zdrave cupcakese. Oni će imati u sebi tikvice i avokado i krema će biti od borovnica i krem sira. Uz cijeli taj recept ja ću vam ispričati kako je meni bilo u Zagrebu, u Poliklinici Dentalija, što smo točno radili, kako smo se zapravo već i sprijateljili i ja se nadam da će vam to pomoći ako u budućnosti imate problema sa zubima. Evo, tikvicu smo već naribali i spremili za daljnju upotrebu, a sada možemo krenuti sa avokadom. Sigurno se pitate kako sam došla do Poliklinike i Dentalija. Naravno preko Instagrama. U zadnje vrijeme sam većinu vremena na Instagramu i bilo mi je zanimljivo vidjeti kako me dosta ljudi pitalo što sam zapravo napravila sa zubima, pošto sam se požalila. I tu je u spas došla Poliklinika i Dentalija. I tako smo jednostavno počeli malo pričati preko Instagrama da bi dogovorili prvi termin. Znači, bili su dovoljno fleksibilni za mene, pošto ja živim tu u Stuttgartu i morala sam ići do Zagreba. Bili su dosta fleksibilni što se tiče termina, te su se prilagodili mojim terminima koje sam imala u Hrvatskoj. Prije nego vam kažem kako mi je bilo na prvom terminu, ako me pratite na Instagramu možete vidjeti da sam osoba koja se stvarno voli puno smijati i cijelo vrijeme sam nasmiješena i jednostavno to vađenje ta 2 zuba mi je totalno predstavilo, zapravo bio neki udarac na samopouzdanje i jednostavno opće cijeli 3. i 4. mjesec nisam mogla doći k sebi od toga da sam morala izvaditi 2 zuba. Tako da mi je taj korak koji mi je ponudila Poliklinika i Dentalija i njihovo savjetovanje stvarno puno pomoglo. Ali ajme natrag na recept. Kao što ste vidjeli, ja sam ogulila jedan srednji avokado i sad ću ga izmiksati. Kad smo avokado kremosto izmiksali, dodat ćemo sve ostale mokre sastojke koje imamo. To je ulje, jedno jaje, može neka srednja veličina, 2 žlice mlijeka i dodat ćemo malo paste od vanilije. Ako imate ekstrakt vanilije ili ako imate cijelu vaniliju možete staviti malo sjemenki čisto da dobiju malo okus po vaniliji i to ćemo nastaviti miksati. Evo, ovaj kremasti dio je završio, sada možemo početi sa sastojcima. Znači, ovdje imam brašno i u brašnu ću dodati mješavinu praška za peciva i soli koje sam već prije pripremila. Dodat ću smeđih šećera. Sve točne sastojke možete pogledati na linku ovdje gore, gdje vam na blogu donosim cijeli još jedan pismeni recept koji onda možete isprintati i naravno isprobati. Osim šećera tu dolazi i kakao. Kakao sam uzela baš kakao za kolače, znači ne ovaj neki koji se radi za napitke, nego baš ovaj tamni za kolače. I u to ću dodati, imam komadiće čokolade. Tamna čokolada, komadići, znači isto ćemo ih staviti unutra. I sad ćemo to sve promiješati. A da, skoro sam zaboravila, stavit ćemo i malo cimeta.
ne previše da ne izdominira cijeli okus mafina. Sad ćemo to promiješati. Kad sam bila organizirala put u Zagreb, prvi puta kad sam odlazila u polikliniku Identalija, zapravo smo se sve dogovorili preko maila. Prije već nek sam ja organizirala let, smo dogovorili kad mogu doći do njih. Na kraju je došlo do toga da se moj let kompletno promijenio i morala sam promijeniti cijele termine u Identaliji i tu su bili baš fleksibilni i promijenili mi termine u roku par dana i meni je to jako puno pomoglo. Evo, sad smo ove suhe sastojke izmiješali. Sad ćemo ih ručno dodati u ovu kremu od avokada i ručno ćemo ih špatulom pomiješati. I naši mafini su gotovi. Sada ih samo trebamo staviti na pečenje. Pečit će se otprilike 25 minuta na 180 stupnjeva. Kako znate kad su gotovi, morate napraviti onaj test sa čačkalicom, znači uzmite čistu čačkalicu, stavite unutra, ako izađe van čista, znači da su pečeni. Ajmo staviti u kožicu. Kad nam se mafini peku, napravit ćemo kremu. Ona se sastoji samo od 3 sastojka, to je slatko vrhnje, krem sir i borovnice. Kad sam radila plan za ovaj recept, kad sam gledala što ću raditi, malo sam googlala koje namirnice su dobre za zube. Došla sam do toga da je zapravo jedno od meni najdraže voće, znači borovnica, jako dobro protiv upale zubnog mesa, tako da se odlično uklapa u naš video. Borovnice ćemo samo malo zagrijati i pustiti da se u svojem soku malo skuhaju, nećemo dodavati šećer niti ništa jer su same po sebi dovoljno slatke. I nakon toga ćemo ih isblendati u blenderu i dodati ostalim sastojcima. Borovnice nam se kuhaju i sada ćemo krem sir malo izmiksati u mikseru. Došli smo do toga da sam vam ispričala kako smo prošli na prvom terminu i ja sam se vratila natrag u Stuttgart i trebali smo dogovoriti termine kad ćemo početi raditi prve tretmane. Pošto je bilo jako puno toga za napraviti, dogovorili smo se da ćemo to raditi kroz godinu. I zapravo sve termine sve smo napravili preko maila i telefona, znači oni su meni cijelo vrijeme kontaktirali da li mi paše ovaj termin, da li mi paše ovaj termin i kad su moji datumi za godišnji zapravo došli, onda smo isfinalizirali te točne termine. Sve ukupno sam bila 4 dana u Identaliji. Radila sam, kompletno sve plombe su mi se mijenjale, liječenje jednog zuba, znači bilo je stvarno jako puno toga. Mislim da sam otprilike 8 sati sjedila na zubarskom stolcu ta 4 dana. I tu moram pohvaliti Jasminu iz Identalije koja je stvarno bila nježna i moram reći da uopće nisam imala nikakvih bolova, niti nikakvih nateknuća, niti ništa nakon što smo to sve napravile. Naravno sad mi ostaje još napraviti most, ostaje mi napraviti implantat, ali to su stvari koje još moramo počekati da moje rane zacijele, tako da će to se još i desiti kroz ovu godinu. Držite mi fige. Ajmo dalje na kremu. Za kremu ćemo pomiješati krem sir i slatko vrhnje, tako dugo dok se ne očvrsti. Za okrašavanje kapljevce napravit ćemo jednu zanimljivu metodu koju još nisam stavila nikad na svoj blog, a uvijek sam htjela isprobati. Naime, radit ćemo 4 različite boje kreme i onda ćemo to sve zajedno pomiješati i složiti jednu zanimljivu šarenu kombinaciju. Prvi korak je da podijelimo kremu koju imamo, znači običnu bijelu kremu, na 4 dijela. Prvi dio će ostati obični bijeli, a ostala 3 dijela ćemo pobojati našim sirupom od borovnica. U prvu posudicu stavit ćemo jako malo, pola žličice ove sirupa od borovnice koje smo napravili i pobojat ćemo kremu. Vidjet ćete da će ispustiti jedna jako lijepa pastelna, svjetla, ljubičasta boja. Osim što će obojati kremu, da će joj i onaj malo suptilni okus na borovnice.
Kasnije kad spojimo sve 4 kreme, izgledat će odlično. Evo, prvo smo izmiksali i dobili smo nekakvu full laganu pastelnu ljubičastu boju. Sad idemo na drugu. U drugu ćemo staviti jednu cijelu. Prvo ćemo staviti jednu cijelu, sad ćemo pomiješati, onda ćemo vidjeti kako će izgledati. Pa možda ako će treba stavit ćemo još. Neće trebati, jedna cijela je bila dovoljna. I dobili smo isto jednu lijepu ljubičastu pastelnu boju. I za treću ćemo staviti 2 žličice naše sirupa od borovnice. Znači, sad će još bolje biti pobojeno. Četvrtu smo stavili običnu bijelu. Ja ću još malo staviti sirupa u ovu, da bude još malo bolje pobojena. Stavila sam još 2 žličice. Sada imamo 3 nijanse ljubičaste boje. Imamo jednu tamnu, imamo jednu svjetlu i imamo jednu najsvjetliju. U ovu najsvjetliju mislim da ću staviti još malo, jer mi nekako vuče na sivu. Staviti još malo, čisto da se vrati natak na ljubičastu. Nakon što smo kremu obojali, došao je moj najteži dio, vrijeme je za okrašavanje. Rekla sam da ćemo napraviti jednu zanimljivu stvar sa okrašavanjem. Naime, pobojali smo kremu u 4 boje i ja hoću da bude jedan swirl efekt na samim muffinima, tako da ja ću vam sad pokazati kako ćemo složiti kremu da dobijete taj efekt. Jako je lagano, a rezultati su odlični. Krenut ćemo sa bijelom bojom, znači obični krem, sir krema koji smo napravili, stavit ćemo ovako u jednu liniju. Prilike nekih 10 cm u jednu liniju i nastavit ćemo onom drugom svjetlijom koju smo napravili, ćemo staviti odmah pored. Sad nastavljamo sa sljedećim bojama. Na bijelu ćemo staviti koja je treća po redu. Vjerojatno si mislite kaj ovo radi, totalno izgleda ludo, ali vjerujte mi, na kraju će izgledati super. I četvrta boja ide isto gore. Nema veze, stavite malo sa strane. To je to. Sad smo napravili, zapravo stavili smo samo kremu u celofan, ali sad ćemo ovaj celofan ovako preklopiti i namotati. Znači samo morate paziti da zatvorite celofan, znači da dobijete kod neku, ajmo reći, salamu sa kremom. I već ovdje možete vidjeti kakvi fora efekt nastane. Sada kada smo napravili ovu kremu, uzet ćemo jednu vrećicu za okrašavanje sa nastavkom po želji koji želite. Ja imam nastavak 1M od Wiltona i stavite ga u čašu koja vam je ovako uspravno stoji da vam bude fosfora. I sad ćemo napraviti ovaj fora trik. Ovu kobasicu koju smo posložili, vidite kakve lijepe šarene boje, ćemo odrezati na jednom dijelu. I kad ste odrezali, pažljivo i brzim korakom ju premjestite u našu vrećicu za okrašavanje. Sad ću vam pokazati na jednom cupcakeu ovaj efekt o kojem sam govorila. Znači sad držite uspravno i samo pritisnete i ovdje vam izlazi odličan efekt za cupcake. Moram priznati da sam stvarno počašćena bila kad sam shvatila kako zapravo Poliklinika i Dentalija prati moj blog i moj rad i da su baš mene kao food blogera odabrali da napravim jedan recept za njih. U biti poruka koju želimo poslati svima je, s kojom se ja apsolutno slažem, da
i zubari vole uživati u slasticama i vole uživati u slatkim stvarima i ne moraju se nužno takve stvari braniti. Zato ako njegujete svoje zube dobro i uvijek možete jesti i slatke stvari. Evo, to bi bio zaključak jedan ovog genijalnog videa. Ja se nadam da ćete isprobati ovaj recept i da ćete se pratiti i mene i Dentaliju na Instagramu i na Facebooku. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz dentalnu medicinu, uz zube, uz Polikliniku i Dentalija, slobodno se javite meni na e-mail ili u inbox, ja ću ih rado sve dalje proslijediti. Mi se vidimo u sljedećem videu i želim vam ugodan tjedan!